Sigurno se pitate gdje smo danas, a danas smo na Žutom Brijegu. S nama je nova gošća i danas kuhamo najpoznatiju možda deliciju koja se pripisuje Hrvatskoj, iako znamo da nije baš skroz hrvatska. Sarmica! Napokon je došao dan kada ćete upoznati moju majku. Domaće, suhe. Isto malo da pojačamo ovu sarmu. Sad ćemo posoliti otprilike, to je uvijek malo problematično, jer je i zelje slano i imamo rižu. Riža znači sirova. Sirova riža i jedno jaje. Tako sve poveže. Miješajte. Nekad su ljudi stavljali, kad su bile hladne zime, zelje su stavljali u kuhinje uz peći da se zakisele, pa je cijela kuća smrdila po zelju. A sad to nije potrebno, možeš ga vani ostaviti, brzo će se zakiseliti kad je toplo vrijeme. Papra. Dosta. Sad idem po zelje. Ove ću listove staviti na dno. Baš nisu nešto. Stavljamo kobasice, nogicu jednu i suhog mesa. Dosta bogata sarma. Pa dobro, to je ipak novogodišnja sarma, to ne može biti Obična. obična, da. Tako, eto. Sad ćemo ju dobro zamiješati rukama prije nego krenemo raditi. I sad idemo list po list. Ovako, otprilike uzimamo koliko hoćemo da nam sarma bude velika. Stavljamo kod korijena. Da. Ovaj prvi list mi nije baš lijep, ali ćemo ga zamotati. Eto ga. Kad si ti mama napravila svoju prvu sarmu? Ma ne sjećam se. Kad sam se udala, valjda. I kak je ispala prvi put? Tata je rekao da dobro. Čisto sumnjam. Je li istina da kad kažu da što je starija to je bolja i zašto? Istina je, da. Pa navodno da se ne skuha prvi put dobro, pa onda svaki put kad ju pregrijavaš još se malo skuha pa je sve ukusnije i ukusnije, ali ne mora biti. Sarma se kuha 2 sata u vrh glave, ovisi koliko ima. Ali stoje, pomiješaju se ti svi okusi, ona bude ukusnija. Imamo koliko smo sarmi smotale? Mislim da 16. Jel 16? Ja mislim da je 16 sarmi i na njih koliko još zelja? Pa oko pola kile zelja. I koliko se kuha? Oko 2 sata. Budemo probali, pa ako bude kuhano i prije. A što točno probamo, zelje ili meso? Ja malo raskopam onak sarmu i probam je li je riža kuhana. Aha, rižu čekamo, ne meso. Što se bolje skuha? I probaš zelje jer kuhano, da, zelje se najduže kuha, a i meso isto tako. Zaboravila sam ti reći da sam još stavila ljute paprike, češnjaka i lovorovog lista. Možda vam bude malo ljuto, ako neke crveno vidite unutra, to maknite sa strane, jer bi mogla biti ljuta paprika. Znači to su tajne, koje nam nisi htjela odati u snimanju, nego kad je kamera se ugasila, onda si ti krenula staviti. Ti već kuhali svoje Nek sam zaboravila. Da vidimo je li uspjela. Živjeli!